I mang, I 15. So when I over connection o tlo rena shoot ka phone ya ngwana ha 30,000. 30,000. I say J what they get iPhone. How Kenya game wareka you pay. Yeah. Ina le siri fana ka go siri lebitso la mme wa ka ke mang? Ere ke mang? Ya bolela. Ere ke mang? Yeah? Ere ke mang? Lebitso la mme ke mang ka ntse. Do me a favor, please. Get out of here. How e botsa go siri ke mang a nlo yang? Bitsa lebitso la motho a lo yang. Siri ke mang an lo yang? Dithugi. Utlwi. Ena ke. But doesn't need an introduction to Rally Muruti. Na ke na le mabitso a mangata. Bishop Mbitsa Phoka. Ba ntse ba re Papa Lesedi. Mare ba ke o tseng le bona ba re Bratux. Matukzeni. Yeah. The rest before to rest. Ayuta, ena ke Ntoxin. Yeah. Matukzeni. Yeah, wena. Yeah. Ayihlakani. Ntoxeni Ntoxeni ke ntwananyana. Ayikhona hayi. Tuxeni ke ntwe 1000. Ntoxin ke ntengo khula hampe. Like lo ya go TikTok no search Ntoxin. Go tlhaela nna. Ntoxeni ba re ke re ke tlwela. Mari sa cool. Yeah. Re sa cool. Akekho umuntu engifuna ukuthi ahambe. So, Muruti kopola o butsisa ne gore ko Sekhukhune kwa o fitlhile ka ngwaga mang? Le mngwaga? Yeah. Ngwaga keng selemo? The year that you arrived ko Sekhukhune. 1973. Guys, I'm disappointed. So o bile go Muruti wa Sekhukhune since 1973. It's go ka tswalla teng ka nyala teng kilo shwalla teng 1973 tsa mo botsa ndate moghuba Since o le ko Sekhukhune? Since ska mamela maka connection ba re ne ke le bo East London Sekhukhune forever since 2003 and 4 yeah o le ko Sekhukhune botsa le msadi ya ka ku ba re go botse